Kukwivyo ugomba arivyo buzima bwanje. Vuga Yesu menya ico ngombako. Numvise ijwi ryawe rivuga rihamagara ngo negeraho. Data wa twese Imana imwe rudende sinarisubaya ndaje zanyamashimwe yawe. Oh yawe mwami nausa nawe yawe. Yawe Yawe. Hello guys, abakunzi ba Icubahiro TV, ndabahaye mwiriwe na mwaramutse bitewe naho muri. Kuri mikro muri kumwe na Lucky Ndayikengurukiye, kuri kamera muri kumwe na Cubahiro Patient. Iyi ni Icubahiro TV. Hanyuma twari twagendeye umwe mu bastari bakomeye cyane, abastari baririmba gospel. None uyu munsi twari twamugendeye, twamutunguye, ariko ndibaza aratubabarira. Twabazaniye bishasha. Hanyuma n'abandi bastari bose baba bashaka kumenyekana barashobora kutwikora kwa hanyuma cyangwa tukagerageza kubarondera iyo bari hose. Turabavumbura naho baba batatwibwiye, turabavumbura naho twaba tutazi iyo baba turaharondera. Twarabemereye yuko tutazokwigira twicara, ntitwicara, ntituryama, ntituruhuka. Abakunzi bacu rero umutipe turamurose tumusanze mu rugo, ariko nawe reka ndamubahe ashobore kuramutsa abariko baramukurikirana online kandi yongere abidondora. Murakoze cyane. Twaneze cyane ko mwatumiye mu televiziyo yacu, kuko tubona byinshi cyane muzamu kumukora cyane kuko ni guteza imbere talent z'abandi bantu cyangwa se impano z'abandi bantu. Rero ndabashimiye cyane ko mwantumiye nivyo. Turagukengurukiye cyane natwe kubona uduhaye umwanya. Twagira tukubaze ku bantu batakuzi cyangwa bariko baradukurikirana kuri channel yacu, barashaka kumenya ati ujya muntu basize kuri channel ni muntu ki, amazina yawe n'umwirondoro wawe mbese. Umwirondoro wanje izina ni Uwiringiyimana Enoch. Iryo zina ariko izina abavyeyi bampaye ni Ciza Enoch, kuko mfise bakuru banje babiri bakuru nabo twerumva ni Ciza Enoch. Uwiringiyimana Enoch, ryaje bigenze gute kugira ngo uve kuri Ciza? Amazina y'abavyeyi ko dusanzwe tuzi yuko abantu benshi tuyubaha, ariko ugasanga ni giki cyatumye uhindura ukiyita Uwiringiyimana? Mu bisanzwe amazina menshi abantu bazagira biterwa n'imirimo cyangwa se no kumva bakiririye. Rero Uwiringiyimana byavuye kuko kwiringira umwana nabira avuga ngo kwiringira umwana w'umuntu agira iki avumwe. Rero niringira Imana kuko ariyo yangize muzima, yari yangize kubondi uno munsi. Namba nime yagundira izina ngo Uwiringiyimana Enoch. Uwiringiyimana Enoch, ndiko ndakumviriza ufise amagambo y'ubuzima, ufise amagambo ateye igomwe cyangwa aryoheye ugutwi. Ndakeka ushobora kuba uri mu bantu bakiriye agakiza biyeguriye Imana, kubera ndikumva yuko uri Uwiringiyimana. Twari tumenyereye ayo mazina ku muntu bita Uwiringiyimana Theo from Rwanda. Ntangazwe rero kumva undi muntu yitwa Uwiringiyimana, kandi uragize neza kuba utubwiye impamvu witwa Uwiringiyimana. None kuba uri Uwiringiyimana ubishingira intahe, ufise ubuhamya mbese ushobora kugaragariza amakungu cyangwa bariko baradukurikirana kuri channel yacu kugira ngo bamenye Uwiringiyimana ryaje gute, byavuye kuki, rimugejeje? Uwiringiyimana Enoch kuvuga ngo Bibiliya avuga ngo agakiza saka abantu bamwe bamurumva. Sitewaje niko bivuze ngo yitwa Uwiringiyimana Theogene. Nanje ubwanishaka ko Twiringiyimana bitewe n'ukuntu nayiringiye. Mu kindi n'ukundi abantu ni kwizigira Imana mu Kirundi. Bano wizigira Imana Enoch. Rero kuvuga ngo unavuze ngo Uwiringiyimana
ni amajambo amwe yanyoroye kuvuga bwango mbashe kwizina muri ubwo buryo wiringiye Imana Enoch byavuye ijambo riravuga neza ngo uwize cyangwa se umwiringiye akizera ko Yesu ari umwana uyo ni ikintu umwana w'Imana yego mu magambo make nawe warizeye Yesu uriringira yuko ari umwana w'Imana sinamwizeye gusa ahubwo kuko niwe yabanje kunyizera biravuga ngo yabanje kunkunda nanje mbona kumukunda ya Bibiliya iravuga ngo yadukunze turamukunda. Okay murabyumva abakunzi ba Icubahiro TV uno muntu yihaye Imana yarayiringiye n'izina ryiwe riramuranga kuko iyo muntu bene data iyo mwumvise umuntu arinze ahindura izina akagerekeza ku ijambo ry'Imana abafise impamvu abafise historique yiwe ibyo yanyuzemo cyangwa icyatumye ayiringira nkuko yabivuze urashobora kutubwira rero mu magambo make avunaguye historique yawe mbega uwiringiye Imana Enoch ni muntu ki akora iki abeshejweho niki mu magambo make ni kuvuga ngo uwiringiye Imana Enoch ni umuntu asanzwe nk'abandi bantu ntabwo nakure mu buzima bubi cyane buteye ubwoba ariko bifite impamvu niringiye Imana ko ari aho yankuye so rero aho yankuye niyo mpamvu biva neza ngo akahise kategura kazoza keza ya akahise kabi kawe kaguteguriye kazoza keza yego muri uno munsi uyu munsi uri hejuru urashobora kuvuga ati kuva niswe uwiringiye Imana ndabona icyahindutse ku buzima bwanje kera nari imeze uku none uno munsi ndabona meze uku ati shitse ku ntambwe iyi niyi kandi ndibaza yuko ibyo ushobora kuba ubizi ni nk'intahe yawe mu magambo make kuvuga ngo kera nari umuntu intagondwa ko ibyo nakora uko nari meze isuko n'umunsi meze kuko nimwe navuze ngo ufise aho navuye kuvuga ngo nari umwana atwumva bwa deja ntabwo numva iyo ngiye ikintu nacumva gatandatu ukugwanya bana mu kubyemera ukugwanya ariko no munsi ndashima Imana kuba yacishije bugufi nta kindi kintu nirata atari kuba Imana yacishije bugufi ikangira uwayo kuko ndibuka ibyo nakora kahise kandi ntabwo ari keza pe sino kubesha narabeshe yakoze ibintu byinshi cyane bitandukanye ndiko kuvuga ngo kahise nsinovuga byose ko abizi bana ngo nari kirara giteye ubwoba noneho yari kirara Enoch noneho mu nyuma aza kwiyita uwiringiye Imana bitewe n'ukuntu Imana iri kiramukura mu burara hari icyo mbese ntacyo pe ya Enoch bamwe bakunze nk'umuririmbyi hari abandi bavuga ati numuvuga butumwa hari abandi bavuga ati ngira ngo afite iyindi mirimo ashobora kuba ajejwe abakunzi bacu bariko baragukurikirana kuri channel yacu barashaka kumenya Enoch mbese ashingira intahe iki Enoch ni muntu ki kubera uyu mwanya nano masaha uri kurakurikiranwa n'abantu benshi ku isi yose ni kuvuga ngo Enoch cyambere kintu nkunda bwa mbere n'umuririmbyi kurimba kwanje ni ubuzima hanyuma ikindi ntuvuga butumwa kuko deja ko uri umurindi zonyene ni ubutumwa kubatanga rero abankurikirana bakurikirana navuze ubutumwa ndumvuga butumwa of course yes birumvikana ariko hari akantu mvuzemwo ngo kuba uri umuririmbyi ngo uri n'umuvuga butumwa ngo kubera abumva ivyo uririmbye ngo n'ubutumwa buri kurabaha ariko nagomba ndakubaze none ko hari abandi baririmbyi usanga nkajya dufate nk'urugero nka Diamond ashobora kuba ari umuvuga butumwa cyangwa kuko nawe ni n'umuririmbyi abantu bose bamuzi kuri titre y'uburirimbyi ariko sishobora kwiyumvira nawe yuko bari umuvuga butumwa hari icyo bivuga icyo nabivuga ko ni kimwe ndagarabwira ngo nta kintu kibera ubusa kuri isi y'Imana kandi nabengo hari ubwami bubiri turimo rero ubwami bubiri turimo uko burahangana mu buryo bwo kubera uko burahangana kuba n'uririmba ngo yawe undi akaririmba ibindi ni nk'ibya Diamond urabyumva za sinzi nazite bari nyambari kamatachi kamani baragwara sinzi so biratandukanye cyane kubera ko n'ubwami buri ko burahangana rero kuba Diamond aririmba afisa baha ubutumwa bagize iki bakene bujya ubutumwa bujya nyene bwiwe kuko n'ubwami deje niba ngo nimba je ndumwami w'igihugu cya Uganda abantu ba Uganda tegeza kumvize ngize iki ibyo mvuze rero nabo dusangiye mu kuyobora uvuga ngo bategeza kubakurikirana ibyo bagira iki bakora
hanyuma nimba akarorimba wewe umwami w'u Burundi kuvuga ngo ubwami bwa n'ubwo Burundi no gushakuza kutegeka ubwami bwa Uganda. Yes, Enoke aradusobanuriye impamvu abaririmbyi bose badashobora kuba arabavuga butumwa cyangwa isano bahuriye ko aratubwiye gusa itandukaniro yuko hari abami babiri kandi ibyo ndibaza nta muntu n'umwe atabizi. Ya nagomba ndababwire abakunzi ba Icubahiro TV uyu mutipe Uwiringiyimana Enoke ni umuririmbyi akomeye cyane. Mbona aho twamubwira yuko tumukeneye imbere yuko asohoka yabanje gutora ino begi ariko nayibonye ndatangara cyane nkunze kubona abaririmbyi benshi bayifise sinzi icikora. Enoke urashobora kutubarira ino begi akamaro kayo? Ino begi uvango ifise chihetse kimindani harimo ikintu kindani kimeze nk'inkoho imba yarasa ya afite imbunda kandi ushobora gusanga ari nk'umumilitere ushobora gusanga abifite n'uburenganzira. None iyo mbunda urashobora kuyereka isi ukayereka abantu bose bariko baradukurikirana. Enoke ariko arakurayo imbunda yiwe no mukomando akomeye cyane. Imbunda yiwe ndayibonye nanje ndikanga kabisa. Biragaragara yuko Enoke n'imbunda yiwe ayimenyereye cyane kubera afise n'uruhande ayihekeramwo. Iyo uri kuraba umusirikare cyangwa umuntu w'umusivile utera ubona yuko hariho difference. Ndabona uburyo rero ayihetse iyo mbunda yiwe yuko yiteguriye kurasa. Enoke ndabeshe? Biterwa umwanya nimba avuze uti rasa ndarasa nta kibazo. Ya warumva umukomanda wese abafite abantu bamuha order hanyuma bamubwiye tirasa acatera mena. Ya bakunzi ba Icubahiro TV uyu no muririmbyi murabona yuko n'ibikoresho byiwe asanzwe abifite. Ndabona ino n'imbunda yitwaza mu bijanye no kurasa ku rugamba abafite. Ya nagomba ndakubaze Enoke uri umuririmbyi ufite indirimbo zingahe ufite album zingahe? Kuvuga ngo afise indirimbo kuri standatu. Ya ni standatu ariko zimaze gusohoka n'izindi. Ya Enoke Uwiringiyimana afise indirimbo zitandatu ariko izimaze gusohoka ni zine. Uwo shaka kuzironka yocahe? Okay. Ubu sinzi ko nashaka kubivuga muri ubu buryo kubera ko abona ubinga bwaraje. Inga bwaraje sigaho mbona kugira ngo subscribe gana share gana like. Rero nimba ushaka kubona indirimbo zanje ja kuri YouTube andikete Uwiringiyimana Enoke ituzibona nta kibazo. Ya Uwiringiyimana Enoke, go on YouTube, subscribe, then share and comment, then ubone ibintu bya Uwiringiyimana Enoke. None Uwiringiyimana Enoke izo ndirimbo zine umaze gushira kuri channel ya YouTube, urashobora kutubwira titre zayo zitwa gute n'icyatumye ziririmba? Imwe yitwa Ngushize Hejuru. Impamvu nayiririmbye nuko Imana gushigwa hejuru. Umuntu wese akarabyumva cyangwa akarumva amajambo we yumvise Ngushize Hejuru ahita amenya cyangwa kuvuga. Okay, yigira kabiri nayo wayise gute? Yitwa Muri We. Indirimbo Muri We ntabwo nayikoze ndi je nyine. Takoze ni umuririmbyi yitwa Keve. Ntabwo ari umuririmbyi gusa ahubwo nasanze n'izindi mparo nyinshi zitandukanye. Ya Keve duherutse kumubona kuri Icubahiro TV no muririmbyi akomeye cyane kandi asanzwe ari n'umucuraranzi. Ya abafanzi ba Icubahiro TV ndibaza yuko Keve mwamubonye ubutaha ubushize yari yagaragaye kuri studio za Icubahiro TV arerekana talent ziwe afise kubijanye no kuririmba ndetse no gucuraranga. Ya urashobora kuducishiriza ko mu magambo make ukatubarira izo ndirimbo zawe cyangwa ukatubarira uburyo watanguye kuririmba? Uburyo natanguye kuririmba nitwa kera. Numva ko ari navukimo kubera ko deja nyumvira kenshi ko nabava n'umudamanje indirimbo. Ya mama wawe ashobora kuba yari umuririmbyi nawe ukaca usanga utashika. Ya nagomba ndakubaza Enoke kuririmba byakujemo gute? Byaje kubera agakizo ufise cyangwa wumvise ari talent yawe nyene wisanzemwo urayikorana? Nakuvuga ngo ni talent nakoranye kuva mu bwana gushika no munsi. Ya watanguye uririmba mu makorari? Tango muri Sunday school. Ya yatanguye muri Sunday school ndumva yavutse akijijwe. Wavutse mu muryango okijijwe? Nabwo navutse nkijijwe.
ahubwo navutse mu muryango ukijijwe. Wavukiye mu muryango ukijijwe ariko mu magambo ya mbere watubwiye ko wari kirara. Nabwiye ngo ntabwo navutse nkijijwe. Ya watubariye yuko wari kirara, hanyuma kuba wari kirara nagomba nkubaze kuba wari kirara hanyuma ukaba wongera wavukiye mu muryango ukijijwe, wabikora kubw'ubugarariji cyangwa byagenda gute? Mu bisanzwe kubavukiye mu muryango ukijijwe ntabwo ari vango bakijijwe. Ushobora kuba umuntu pastor Minga agasanga inzira pastor yarimo se urimo. Biramanye byose ntabwo nari kirara mu bundi buryo burenze, ariko navuze ko nari ntagondwa. Numva imbwika yumva gatatu mu kutumva. Ya Enoke Uwiringiyimana waciye witwa Uwiringiyimana aruko umaze gutahura icyo Imana ikugomba ko cyangwa icyo Imana idushaka ko twese. Ya si wewe wenyene, abantu benshi umubikira arashobora kubyara ugasanga byaye Maketa cyangwa ugasanga Maketa nawe abyaye umubikira. Ibyo ntibitangaje cyane, keshi abana b'abakozi b'Imana usanga bafise izindi ngeso zitandukanye, ugasanga na se wiwe cyangwa mama wiwe aramubona mu muhanda akicuza ati mbega ujya mwana wanje Mana kubera ko utomuhindura. None ndakeka nawe abavyeyi bawe barasenze cyane barafukama kugira ngo wongere witwe Uwiringiyimana. Kwenda bihamya. Yeah, of course. Rero nagomba ndagusabe kugira ngo uducishirize ko bimwe mu byo usanzwe ukora, nimba akaririmbo nimba iki, utubarire nyene ukubite ko gitari twumvirize nyene ubushobozi bwawe ushobora kuba ufise wibitsemo talent ya. Ego murakoze kuruca byose bishobozwa na Kristo adenkomeza. Amen, amen. Yagiye kuturirimbira indirimbo bita gute? Hari indirimbo munda kuririmba, indirimbo imuririmbye ari abarinzi babiri bayirimbye. Yarinze umenye twa Dudu ni ukuri Burundi na Serge. Ya mbega Enoke, abantu iyo bumvise yuko ugiye kuririmba indirimbo ya Dudu na Serge baca bibaza ati mbega kubera ko agiye kuduhereza iby'abandi kandi nawe afise gwiwe. Oya nanjye ndabihakanye, duhe iby'iwawe, duhereza iby'iwawe, niwe twagendeye. Abafanzi bacu baragomba kumenya Enoke akora iki, kubera uduhaye ibya Dudu ashobora kuba yaramenyekanye kukurusha ugasanga nawe bitumye usubira hasi. Ndabeshe se? Ya duhereze rero indirimbo imwe mu ndirimbo ziwawe twumvirize ingene meze, utubwire na titre yayo. Ni ibintu ndirimba ngo muri we. Ya muri we abakunzi ba Icubahiro TV agiye kuyibahereza, ndibaza ni live. Mukubite ko share, mukubite ko subscribe, hanyuma mushire ko na commentaire yanyu, na like zanyu tuba tuzikeneye cyane. Umuririnzi nawe ndabona nta byorosha, yamaze gukubitamo injyana mu rurimi rw'ikinyarwanda niko bayita. Namaze kumva yakubisemo umuziki. Yego reka twumvirize ibyo agomba agaburire abafanzi bacu. Nisanze mu rukundo umugabo yitwa Yesu, yankunze nabibereye. Muri uwo mwami niho narose gucungurwa, guharirwa kubw'ubuntu bwiwe. Ikinangaza si ikindi nuko ku musaraba yavuze byose biharagiye. Muri we niho nshaka kwibera. Muri we hari byose byose nkeneye. Muri we muri uwo mwami, muri we uko muri wariho byose byaremewe. Haleluya. Ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi, amina, iboneka n'ibitaboneka, intebe y'icubahiro, urubwami. Haleluya. Abakunzi ba Icubahiro TV, uwomba ziyo naringeze ntaho nomenya kabisa. Enoke yarasize mu kindi kibanza.
ikibanza ntashobora gutahura ndakeka mwari mwamaze kubyumva yuko narindi muri haleluya haleluya ya none Enoke urashobora kutubwira ariko samahani sana ku kuntu nakubujije ku ndirimbo wari ugomba upresente ariko ubu ndakwemereye urashobora kumbarira umusitari wemera ninde ndakeka ni Dudu nyene nkuko ari wo wari utanguye kuvugira ya ndamwemera ndamwemera size ko gusa hari benshi twatwemera bari inyuma ariko muri 10 ba mbere Dudu arimo ya muri 10 ba mbere Dudu arimo kandi niyo mpamvu wari washimye gushira ko indirimbo yiwe ndakeka ngira ngo niwe wigiye hano kuririmba mfise amazina menshi wabuze unige kuri Dudu kuko areva ngo ndirimba nka Dudu areva ngo ndirimba nka Israel Mbonyi sinzero hano cyapano no kufatira mu rugo ariko nawe muri ico gihe ubuzi umuntu uvuga ati je kabisa bavuze ko ndirimba nka Dudu simparira kubera nakurikiranye ibyiwe cyane ni nayo mpamvu ndabikunda none numva ngomba kubibamwo muri abo ba Israel Mbonye na ba Dudu nabande ukwirikirana nde cyane cyangwa ufana nde cyane yotuma uvuga yuko uriko uramwigana ni kuvuga ngo Dudu ndamukurikirana cyane kubera ko nyine ari mu batumye nkunde umurimo muri ubu buryo mba n'umuri byasanzwe ariko muri ubu buryo sigana mfise na acoustic kubera ko nafata acoustic deje ko naniziye ya waramaze gufata ingeso ya Dudu cyangwa umuco wa Dudu urashobora kuduhereza rero akaririmbo kamwe ka Dudu tukumviriza ingene wamunyoye ya ego ugiye kuduha kitwa gute se revuze indi biva ngo ndi hano ya ndi hano mwami wanje mana yanje nakindi nihutira uretse ibyawe oh haleluya barivyo ubuzima bwanje vuga Yesu menye icyo ngombako oh haleluya numvise ijwi ryawe rivuga rihamagara ngo negera uri none mwa ndarengutse mwami Yesu vuga Yesu menye icyo ngombako ati vuga Yesu menye icyo ngombako nashaka kuvuga Yesu vuga Yesu menye icyo ngombako mu buzima bwanje vuga mwami Mana vuga Yesu menye icyo ngombako haleluya oh haleluya abakunzi ba Icyubahiro TV nubu nari nongeye kuzimira Dudu nanje sanze ndi muri we sinzi niba ari we yaje muri jewe ariko sanze namaze kuzimirayo Enoke wakurikiye inzira nyayo uri muri we cyangwa uri muri Dudu cyangwa uri muri mama ya urumva Dudu kubera ari we twagiye twoga ko nawe akaca dushitsa mu Mana ubu ndi muri Dudu yagiye mu Mana nanje niko sinzi ngene no bivuga hari jambo nasubira avuga ngo iki byabo ni Imana iki ni Imana oh haleluya nimba Dudu ni Imana nawe ukaba wabyawe ni Imana uvuga ngo uri ya turi umwe mu magambo abakozi ba Icyubahiro TV Enoke yarajanye handi hantu yarajanye mu yindi si ariko kweri sinzi kugira veyo ngira ngo babanje gushitura ya Enoke uraryoheye ndakeka uraryoheye abafanzi bariko baradukurikirana cyane ndibaza ama like ni menshi ama subscribe hariya kuri share ndibaza baguma bakubitako hanyuma commentaire zanyu turazikeneye cyane kubera nazo ziri mu bidufasha kugira ngo dukomeze gukora umurimo wacu neza ya none nagoma ndakubaze wewe Enoke wahisemo Yesu kandi ndabona uri umusore ari smart nagomba kumenya mu buzima bwa misi yose uri umusore ubana n'ababyeyi urashobora kubitubwira mu magambo avunaguye
ndi umusore ndakijwe rero mba ndi umusore niyo mpamvu Pawulo yabwiye Timote ntihagire umuntu aguheruke ubusore bwawe niko Pawulo yabwiye Timote ntihagire umuntu aguheruke ubusore bwawe rero ntugahera ubusore bwanje ya sishobora kukugahira ubusore bwawe ahubwo byanejeje mba mbona uri smart nagomba ndakubaze niba ufise umukunzi cyangwa atana gahunda ubifitemo kubera iyo abantu biyeguriye Imana cyane cyangwa biyeguriye gitari cyane nkuko kwawe ushobora gusanga bavuga ati je umukunzi wanje ni Yesu nta mwanya mfise oh haleluya nawe urashobora kuba ufise umukunzi mubisi basi uvuga ati turashobora kurushinga ejo cyangwa hirya yejo kuvuga ngo mvuze nta mukunzi mfise niba mvuze n'isindi Imana uko ndiko nimba Imana ari urukundo ujya nanje mfise urukundo oh haleluya ico ndagihamya cyane rero nimba sindiko ndubako bivuga ngo umukunzi wanje hari impamvu hari ni yahe nubwo tuhari mwisi garagara mwisi y'umwuka ya hari mwisi y'umwuka hari abantu badashobora kuba basobanukiwe icyo ushatse kuvuga basebo mutamenyera ushaka menye byose oya ntidushaka kukumenyera ariko ubona tukwinjiriye mu buzima urashobora kuvuga ati jewe ico kibazo ntacyo ngombye gusubiza ntacyo bitwaye nashinzwe ndashishira undi munsi ya utwemereye undi munsi kandi bakunzi ba Icubahiro TV ntagire uburyo umunwa cyangwa ntagire uburakara n'uburenganzira bwiwe kumuvuga cyangwa kureka aravuze yuko azomutubwira uwundi munsi none Enoke nagomba ndakubaze hano uri muno muji tubonye munini yambonye uba mu nzu iri smart nkuko nawe uburi smart nagomba ndakubaze uri kumwe n'abavyeyi cyangwa uri bana cyangwa ufise abandi bajama nyene mushobora kuba mu bana ntabwo ndiko n'abavyeyi ntabwo ndiko n'abavyeyi ariko ndabasaba tubana ya abo mu bana kandi urabemera urabafana cyane niyo mpamvu wahisemo ko mu bana none musanzwe iyo umuntu amaze kuba mu bwami mba ndi mu bwami runaka abo muri ubwami nigeze kugira iki nigeze kubemera utegerezwa kubiyegereza na cyane kuko akarero nimba bavyana Museveni cyo kavyana na Evariste cyo Kagame mu gihe aba bakuvyaye akubyara muri ubwo buryo kuvuga ngo abo muvuka tuweza kubona ko mwese mwavuye kuri ya birumvikana abakunzi bacu Enoke ikiganiro twashaka kugiranira nawe kiko gisa nikigana ku musozo ariko nagomba aducishirize ko basa kandi karirimbo kamwe kugira ngo abafanzi bacu bamenye ati Enoke ni muntu ki kubera jewe ico nabonye ashoboye nubwo wo dukubitira ko nka Lofre yonyene cyangwa gatero kamwe turashobora kubishima indirimbo z'Imana cyangwa se mu ndimi z'icyongereza z'ikirundi z'ikinyabwisha vuga indirimbo wifuza kubera n'umwuga wawe hari indirimbo nayo zinjohera iravuga ngo uri Jehova Jire oh haleluya Jehova Rafa Jehova Adonai Mana muremyi Datawa twese Imana imwe rudende Sinari subaya Di ndaje Zanyamashimwe Yahweh Oh Yahweh Mwami na usanawe Yahweh 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 Zina Yahweh Yesu Kristo Nareyo kubishitsi cha Dawidiyo kandi iyo tegetse nakuvuguruza sinari suma yandi ndaje zanyamashimwe Yahweh, oh Yahweh,
Yahweh, Yahweh, Uri Yahweh, Uri Yahweh, Oh, hallelujah. Yahweh, Yahweh. Enoke ndabona ikanisa usengeramo ndakeka abantu bashobora kuja mu mwuka mu buryo butunguranya cyangwa n'umuntu yaba yarajya afise ibibazo byinshi ndakeka uri mu bantu bashobora kuba bamara ama stress mu ishengero kubera hari abantu bashobora kuba baje bashwanye nabo mu rugo ariko bashika mu ikanisa bakumva ijwi nk'iryo ryawe bakumva uburyo bikora bakumva uburyo ucuraranga bakumva batwawe nk'uko kwiwanje ndakeka mu bisanzwe ntabwo nashaka gutanga icyo udafise umuntu wese yatanze ikintu atanga icyo afise ni ukuvuga ngo kuba ntabwo natwara mu mwuka kuko umwuka usanzwe uba rimwe ahubwo hamwe n'ubuzima nakiriye nibwo ntanga nubwo nubwo buryo ntanga ubuzima ntabwo niyo mpamvu bavuze ko uri umuvugabutumwa none Enoke mu kazi ukora k'uburirimbyi urabona bikorohera nta kibazo na kimwe ufise ni ukuvuga ngo ibibazo nshobora kubura kubera ko umurimo wose nabonye ku isi uhari usaba uburyo rero n'uburyo burimo kuririmba nabyo bisaba uburyo rero niho bisaba uburyo bisaba amafaranga kujya muri studio n'amafaranga niba ari concert n'amafaranga deja ni gitari n'amafaranga rero byose dufasha kugira ngo tugere iki dushikane ubutumwa kure ahubwo nyine bari ukuntu nyine ifo nagomba ndakubaze abakunzi ba Icubahiro TV ndashaka ndamubaze Enoke uwiringiye Imana mbega wewe nakahe kamo utera abakunzi bawe nakahe kamo utera abantu bariko barakumviriza ni ikihe kintu ubipfuza ko kugira ngo urebe yuko umurimo wawe ushobora gutera imbere ni kuvuga ngo umurimo wose tweze imbere ni n'uburyo rero uri kurankurikirana wewe nyene nimba hari ukuntu umutima wawe kubise ukuntu umva nyene usinitswe no Imana abwiye Mose ati atange mutange icyo afise icyo ufise ugitange ngo umurimo w'Imana uje imbere nimba ushaka kunshigikira tanga Imana irabaza imbere yuko iha umuntu amajambo y'Imana dukunze kuyumva Imana irakubaza ati mbega ufisiki yabajije Mose ati ufisiki aravuga ati mfisi inkoni Imana iravuga ati kubita kugo rutare kugira ngo amazi aboneka abantu binywere irongera amubaza ati ufisiki ati je mfisi inkoni rambika kugo ruzi kwico kiyaga gitukura kugira ngo abantu banje bijabukire none wewe Enoke ufisiki kugira ngo abantu bamenye ico bashobora koga ko bavuge ati uno muntu turashobora kumusova mu buryo ubu naburiya bitewe n'ico tumubonanye afise ufisiki wirata ushobora kugaragariza makungu ico nirata ikintu kimwe gusa nirata iki nirata ubuzima afise nibwo nirata kuba namenye Yesu mvuga ubushobozi bwiwe n'imirimo kuko biriya neza ngo nta kindi kintu yaturemye kuyihimbaza gusa ni kuvuga ngo jewe mfise ubuzima rero ubuzima buva muri je nibwo mfise nyine ngo nokwerekana cyo kintu nyamukuru nokwerekana mu bantu n'ubuzima mfise ngo baravuze ngo dutatuje imbere nta usubira inyuma nk'ibirenge barayamaze abadukuriye hanyuma nagomba ndakubaze none Enoke uribona mu myaka 5 iri imbere wibona hehe bitewe n'igihe watanguriye kuririmba ukabona ibyo ugezeko ni hehe wibona mu myaka 5 uzobushitse kuki cyangwa uzoba wateye imbere cyangwa uzaba ari ngene cyane iri hasi kuvuga ngo bitewe n'ubushobozi bitewe n'ubuzima mfise imyaka 5 iri imbere nzaba nigeze ku rundi rwego rudasanzwe kuko twizera ko bitabaho bibaho rero mu kwizera kwanje nje nazo ko ari heza cyane gusimba no munsi ni igiki usaba rero abariko barakumviriza cyangwa bari mu makungu cyangwa abafanzi n'abakunzi ba Icubahiro TV kugira ngo umuntu ashobora gusunikirwa kugufasha amenye uburyo yohera ko amenya aho yo gusanga amenye uburyo yakubona cyangwa uraza gusiga kanimero muri studio za Icubahiro TV kugira ngo uzoba gukeneye kugufasha azo kurondera kwa kanimero ni kuvuga ngo ufise uko ushobora kumfasha nta kibazo
gusinyikira mukuru umuntu usaba nyamukuru n'isengesho ya mu muterera amasengesho hanyuma ingodo hanyuma ingodo ni hanyuma mugabo mbere kuvuga ngo amasengesho asonekwa n'ingodo niyo masengesho ari imbere ingodo yasunika hanyuma sinzi mu buryo bw'uko amafaranga bayarungika cyangwa se uburyo byogenda urashobora kuvuga ati jewe adresse yanje kubera ndi umusore biba bigoye kugira ngo ngume mu rugo ndakeka abantu bombona kwa aka kanimero hama ibintu bikaca byoroha nimero yanje ndashaka kwitanga nta kibazo nimba bibaye ngombwa okay cameraman ariko aravyumva arafise uburyo aza kubikoramo hanyuma nagomba ndagushimire cyane ku mwanya tumaranye ya nkuko bisanzwe vraiment watwakiriye neza nta mutima mubi kandi ico twari tugushaka ko rakidukoreye ntiwigeze utuvyimba ko nk'abandi ba star ntiwigeze utwirata ko ariko ndagushimiye cyane ku kuntu wemeye gutanga ubutumwa ukuntu wemeye gutanga icuri ukuntu ubuzima bwawe wemeye kubugabira abandi bantu kugira ngo bamenye ngo Enoke ni muntu ki Enoke yiyemeje gukora iki Enoke yiyemeje kuba iki cyangwa Enoke aripfuza iki mu buzima bwiwe ivyo bintu kuba ubishikije ku bakunzi bacu birampimbaye cyane hariho benshi bahora bakwiyumvira ukundi kumbure bakakwiyumvira ukutari ugasanga bavuga ati uriya muntu ngira ngo no musuma bitewe no kuntu tubona yambara neza bitewe no kuntu tubona agenda ari smart cyangwa atuye ahantu heza ugasanga abantu bako barakwiyumvira ugutandukanye n'ukuri ino gitari ndabona ni amafaranga menshi cyane abantu bashobora kwiyumvira byinshi cyane ariko ndakeka byose ubishobozwa n'umuntu umwe uwo muntu abigushoboza ninde ni kuvuga ngo batubwiye ngo dusabe intuze ntererano uvuga ngo dushobozwa na Kristo Denkomeza ariko twagira ko igitari ashaka hari umuntu ayimpaye ivyo bibaho nazo ndimbo ashaka hari n'umuntu yafashije ahubwo ndashimiye umuntu anguriye gitari nimba ariko arahurikirana nimane muheza agira ya okay aramushimye umuntu yamuguriye gitari kandi nabandi bagure n'izindi iyi ni acoustique ndibaza arashobora gukenera nka bass cyangwa bavyita bass simbizi ntabwo ndi mucuraranze ariko nanje uyu munsi murumva nari nagiye mu mwuka cyane kubera sanze kuririmba urashobora kuzomikiraka utumiwe nko muri concert kubita niko nakumvise nisomo riremze pe nza gutumira ya urakoze cyane ndose umurimo no munsi natembereye ku mubosi none ndose n'umurimo Imana iguhezagire cyane ku mpaya akazi hanyuma nagomba ugire akajambo ubwiye abariko baragukurikirana ubabwire n'ico bipfuriza ndetse n'ico bipfuzaho kugira ngo dukomeze n'ibindi biganiro habo bwa mbere manje kwashimira mubwe nabashize duha umwanya nubwo nari nabaye umwanya nko mwabisabye ariko namwe kuba umwanya wanyu ntabwo wari w'imfa gusa niko bibiva ngo ubutame bwanyu mu mwami si bw'imfa gusa rero kuba mwaje mwarahezagiwe burya ndabashimiye cyane okay urakoze kudushimira cyane abariko baradukurikirana nabo nta kajambo babwiye wadukurikirana nzabe ndi nyene kudushigikira muri umurimo ko ntabwo boroshe ariko ntibagire gukora share na like kandi ntibagire hari ijambo bavuze sinzi ni subscribe subscribe ntibayibagire kuko nayo irakenewe hanyuma ikindi kintu na comment zirakenewe ajya beni munsi ariko nduraye bavanga mu marike nkusi kukomentere rero mubikore subscribe like share wana tutatoje imbere ya abakunzi ba Icubahiro TV nkuko bisanzwe mwabyumvise nari kumwe n'umusitari akomeye cyane n'umusitari yirata Yesu n'umusitari yamenye Yesu kuri mikro mwari kumwe na Luka ndayikengurukiye hanyuma kuri kamera mwari kumwe na Pasya Cubahiro hanyuma nagomba ndababwire yuko ndabasezeye ariko sindabasize mwenyene ngiye kubaronderera ayandi makuru hirya no hino mwakoze cyane kudukurikirana kubitako subscribe kubitako share hanyuma ucukubitako na like urangije ucushira ko comment zawe nkuko yabivuze no musitari hariho ico zidufasha mu murimo dukora hanyuma ndabakunda cyane mukomeze kudukurikirana ijana ku ijana nagomba nce ntasha n'abantu bose baguma badukurikirana n'abandi basharinga ama channel yacu nagomba ndababwire ati big up sana hanyuma na cameraman big up sana abapampe dukorana hariya mu murimo basigaye muri studio za Icubahiro TV bose ndababwiye ati big up sana ndabakunda cyane hanyuma turasubira mu kiganiro kiza gukurikira bye bye ciao ciao ndabakunda cyane mwa